tea tree oil chung chang that na tle man soila tea tree oil li hemi thingpui kan in thin hemi fe kum hi ni lowa Australia rama nim pakhat melaleuca alternifolia hemi na tui sor hi nia Australia rama cheng thin aborigines ho hianin man lai tengin tam doi tan vun hnoya te an lo mang to thina tin hemi atui a oil kan extract chu kan lak chu hi an ni ma ritang omna ten manga tin vuna ta pon hnoya ma kanin mitrit ni demodek sung chang ka lo sui to a hemi mitrit tan ta pon a tha a masala mitan hoi tur bi thi a oma vun hoi tur ne hei ri chena tha a athil pai terpenin for all heigen bacteria te fungus le virus dolet na ti hlum theina hi ani boka hand sanitizer ang te ponin olive oil te polin man mai theya tin ran nu ti kian na insect repellent tan te pon tha emi zakha kan nei kan ti te po ta te pon noi na tha a tin pem le hiama te po antiseptic angin aman theya hemi farkhat hi coconut oil thir fian te khata telila noi mai the ni a tin panan hwe te po thwa a ichet kan se yang khanin bacteria dole the na ni a hemi taksana le vung te ti jiom theya hemi white blood cell ma tho te po puya tin pan le hiam dressing te tur tu ya khan far ni thum tel mai turani arnge dam doi thata kani poka hemi tea tree oil hi 5% tea tree oil hi an mang tlang puya mun kuat then mun khat tui nen pol dala ta kala po nen ma huk mai turani a tin kut le ke tin vela fungal infection tan ta pona tha a athelет food ten ti a ta yan chuan coconut oil nen ain zata pola noi thim turani a mouth wash tan te pona tha a hemi hanget le thoi te hi veng theya tuilum no khata farni vel kan telanga hi ka chung thuanan man mai turani a hemi mouth wash nana mouth wash tana kan man hian atui hilem lo turani apple cider vinegar nen polin thilti faina man theya disinfectant atana man the ni chu tuino khatling lo dewa hianin apple cider vinegar thi fi te ni vel kan telanga chuan ka chuan tea tree oil hi farsom hi vel mo kan telanga hi bongru ale man ruwa ti vel spray na man mai theya taksa le vun thak vung tan te tha a emi allergic dermatitis kan ti mai chan po thiat lawa vun lo thak lo bol yang tan te tha a khumfa se a te le emi ran nung rang rang thosi se thlek pon ding chu atiang ta pana man theya olive oil le coconut oil thir fian te ni ve ve heta hianin tea tree oil far sop kan telanga zu kan chok polanga ni khata voi ni anoi mai thei bok ani chu lu phut ta ta pona tha a hemi lu kan suk donin kan lu suk tu tuya khanin far ni thum atam tui tam dana zin ning chu farli faranga te poniang ka kha kan telanga chuan shampoo te nen te kan nuai mai tur nia lu phu tam doi te po ani a hei kan thele la klai da that te po atoi arim che fo a hemi ven na hian tea oil hi athaboka so tola kan tui kan da anga khami kan theile thlai sil na tura khanin faranga tanga far som vel tea oil kan pelanga khakhanin ta sil la kan manga kina achezel tura toi tur te po kha aven theni ten vun nat na khil tak mai eczema kan ti hemi pan dam hle theilo te tin psoriasis kan ti mai immune system hemi calcium wanga om thin tian ta te po tha a coconut oil thir fian te li le tea tree oil far som panga vel kan chop polanga hei hi ni khata anoi mai the ni ni chada ka soi tong kan
tea tree oil hi emi essential oil kan ti a hei ei tur ani lo wa in thil huat thang hi om ve theya thlai te tin dam doi te le thil rang huat thei om hei allergies kan ti a tea tree oil po hi huat ve thei ani hei hriat tur ani a tin vun sensitive nei te hianin thil huat hi an nga bik thina tea tree oil te po kan man ma in skin test ti tha skin test ti chu emi kan vun nem la ya mo emi kan beng ko ma emo hianin tlem te khatian noi hlek ila kha kan ngai chang anga ka cái sensitive vun tan vun ina ngi lo ni chuan ti khana lo sen wol te mo khatian te kha om theya chu ti ani lo chuanin tea tree oil hi chita kan soilang khanin vun na rang tan tin reng dam doi ti thei hialang chu heng te hi chu ko tin hian kol theila in en kol na vun na rang en kol na thatak ani ti kha kan tar lang ani e